Acara ini disponsori oleh Pemirsa jajaran Polsek Ringwidangan Pelabuhan Gilimanuk mewali nganegang pengiriman kulit sampi saking Jawi nuju Bali Ringwu Kune Lintang. Kulit sampi basah makatah eton saking Banyuwangi Inucap kekantenang pacang kekirim ke Sesetan Denpasar Bali. Sekadi kauningin dawag ngelimbak nyani PM Karing Bali, panglimbakan ternak rumasuk bahan asal hewan ingkian kulit, daging miwah sanilianan sampun nenten kalugrayang. Napi malih kekirim saking widangan sanikeni panglala PMK. Kulit sampi basah saneka bungkus plastik-plastik, tur kagenahang ring karung inucap karencanayang padang kaolah dados kerupuk. Petugas manggihin kulit sampi punike ritat kale nureksain ring pos 2 ngerancing Bali Pelabuhan Gilimanuk. Bak mobil pick up DK 8495 Cipis sane kebakte oleh L saking muncar memargi sane katutup ngangge terpal biru. Petugas raris nureksain barang inucap tur kepanggih plastik-plastik medaging kulit sampi basah inucap. Nanging dokumen ipun nenten jangkep. Selanturnyane polisi meperkanti sareng karantina pertanian Wilker Gilimanuk antuk ngelanturang panglimbakan karantina. Saking panureksan inucap wenten kalidase plastik ring tengah karung bat nyane kantos eton. Kapolsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk Kompol Igusti Putu Darmanata Matutang yening jajaran ipun nampenin pengiriman bahan asal hewan saking Jawi nuju Bali. Raris disampun kekaryanin berita acara penolakan oleh karantina pertanian Wilker Gilimanuk. Petugas raris nyelahin mobil inucap antuk ngerancing ke kapal. Risampun katulak pick up angkut kulit sampi ngerancing KMP Karya Maritim 2 ring dermaga LCM. Sang sanin wenang kulit sampi mausang barang inucap Kapolres saking Silitunggil genah pemotongan hewan ring Banyuwangi tur karencanayang pacang kekirim ke Sesetan Denpasar. Nanging pengiriman nenten kejangkepin surat kesehatan daerah saking veteriner saha sertifikat kesehatan karantina. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.